Welcome, welcome, welcome. We are live and direct in Honeston with a match to watch. For those that have tuned in, thank you for tuning in to NH Sports TV. This is a game to experience, a game to watch today. 'n groot uitdag soos hulle sal sê, 'n derby teen Seahawks RFC in Honeston versus Bredasdorp. It is the Dion Davids derby here today. It is fantastic. It is a new challenging derby, a new instituted derby that they have created by Dion Davids in partnership with Dion Davids Foundation. It is massive rugby. So today will be a game, the first game of plenty to come. It is that will be played for the trophy of Dion Davids Derby Day Shield. It's a brand new trophy on the line. It is going to be big hits, big runs, massive hits, great line breaks today. So this will be the first. It will for the years to come. It will be a trophy that will be played for every first derby day between these two teams, Bredasdorp and Seahawks. It will be whenever there is a first game between these teams in the league. That will be the derby day, and that will be for the cup, standing right there in front of the referees here today. So, this cup represents the Dion Davids that rose from humble beginnings and now represent South Africa in the highest level, a true local success story. And this brings communities together. It brings rugby, it unites people together. It brings faith, discipline, leadership. It shows a lot of character out here, and that is why we do. And that is why the Derby Day Shield is here today, representing. Stay tuned. All right. In the meantime, Welcome again, Sister Bettina. In Honeston, Seahawks versus Bredasdorp Rangers. It's a big one. The Dion Davids Derby Day Shield is going down. It is your boy Rowan Bowers, aka English boy, soos Plaasman sal sê, daar in die Grabouw. And with me in the commentary box is Ravengo October.
He is a player from Bredasdorp as well. He will be in the commentary box with me here today. Ravengo. En hartelijk welkom hier vanaf Arniston Waniskraas. Is die Sanlam Boelen derby wedstrijd. Aan die span van Rangers Bredasdorp. Het is nummer 1 Rialton Ryk. En die akker Christofani. En in de vastkom stelt Aldi James Andrianse. En nummer 4 Janiel Jantjies. En nummer 5 Gaswin Holthaus. Nummer 6 Jason Lee, wel bekend als Kabamba Fleurs. Nummer 7 Martinus Bosjan. Nummer 8 Bradley Ulreiters. En die skakelpaar Wilbur Opperman, product van Hoërskool Bredasdorp. En die loskakel Fred Oel, Klaas Alipad van Calisdorp. Die nummer 11 Nate April. En die doen weer nummer 12 Enes Anseli kaptein. Nummer 13 Marvin Rikus. En nummer 14 Angus Reidom. En die heel achter Faisal Fredericks. Yeah, definitely that is the Bredasdorp fire team. Soos hulle al sê, die Tonneweer span, first team span van Bredasdorp. Seahawks lineup is Jermaine Felix, he's the captain as well. Then in your hooker position is Andrew Jacobs. Number 3, Herbert October. Number 4, Nudine Javits. Number 5, John Will Europa. Number 6, it is Chatham Mitchell. Number 7, it is Romano Europa. Number 8 is Keenan Dias. Number 9, Ridwan Hotnik. Number 10, Melta Newman. Number 11, Diego Weingard. Number 12, Keenan Abrams. Number 13, it is Keith Neal. And number 14, it is Sipelo Tswahu. Number 15, it is Carlton Swartz. A game to experience here today. For those that have tuned in, thank you for tuning in to NH Sports TV. We are live and direct in Arniston. Dit gaat 'n groot ene wees. It's going to be exciting rugby. Rugby op sy beste. En die skeieregter die hy by die Aliparaaf van die Breë Langeberg. Hy by die Philander, die skeieregter wat gewaarneem. Volgepakte stadium. Dis die Sanlam Boelen derby, die Kapagallas derby. Die meer suidelike punt van Afrika, dis Kapagallas. Yeah, definitely, and that will be Malta Newman. He starts this derby off with a high kick. Tap back, it's Ridwan with ball in hand. He's juggling his way through. Hands out, bro! Ball is available now for Seahawks. Ball comes out to the first receiver. Like my Niman Valley ball, the line on Fatni. Ball comes out, Ridwan gives it to the big man himself. It's Keenan Dias. Still available. Big one coming in there, Jermaine Felix, the captain. Penalty! Skop aan Rein is vinnig getik deur die akker China. Hy kry die bal gaan vorentoe. Verdedig in die kant van Seahawks. Skrim skakel Wirbel Opperman. En hy kan met 12 center teen aan Seil. Hy breek nog voort met sy voet. Hy afloop aan die kant van Marvin Rickers. En weer 'n skram waar ons hom al gebruik. En die skeieregter wil 'n voordeel. En 'n strafskop vir Rangers. Vinnig getik deur Opperman. Opperman om 21 hy word getackle deur Triple met naam van Hampton. Verdediger van Seahawks. Maar 5 agter die Gus van Holthausen. Hy gee vir Rialton Ryk. Meester gaan vorentoe met sy voete. Rangers op die aanval. Opperman, produk Hoërskool Bredasdorp. Hier kry Janiel Jantjies met 4 slot. Step, guys, step, Still in possession for Bredasdorp now. It is Welper. Gives it to his first receiver, Bredasdorp. Still available now. Bredasdorp coming feverishly hot with a attacking play there. But what a tackle on Magnus. Ball still available for Bredasdorp now. It's Gershwin that takes in ball there. Voordeel vir Rangers Bredasdorp. Fred Oel Klaasen gaan hy op skepskop. Wat sê die skeieregter? Hy sê is mis. Maar voordeel terugkom na Rangers Bredasdorp. Manne wat 'n bietjie vir mekaar sê hallo daar. Gee my jou WhatsApp nommer. Dat ons 'n bietjie praat. Add my in hy groep. Ons wil 'n bietjie gaan kuier daar in die Seahawks. And it's going to be the first penalty attempt, kick attempt to the poles by Bredasdorp.
Fredwell Klaasen, the general. Soos hulle sê, die man met die kanonpoot. Hulle soek die bal daarso. Loskakel Fredwell Klaasen. Boerling al die para van Calisdorp se wêreld, nommer 10. Fredwell Klaasen. He adds the first 3 points of this match. On this Derby day, the Dion Davids Derby Day Shield. First 3 points. It's a big one. Bredasdorp, first 3 points of the match. Who will stand victorious in this match? It's a big one. Ons kyk weer wat gaan hier gebeur. Point! Stelling is nog steeds 12-8 in die guns van Sioux. Opperman wat die bal ingooi. Skrimskakel Wilbur Opperman, Fredwell Klaasen. Hy gee 'n skop in die lug om wie gaan die bal bemeester. Steenas van Sail agter die bal, wie gaan hom kry? Die bal wat voor agtertoe gespeel is, skeieers speel aan voor die is daar die bal kry verdediging aan die kant van Rangers. Hierdie Juan Hartnik. Stay! Weer wel die bal kry Jan Entom maar die bal kwelken as druppel en is die hier binne toe kom. Hy gee sou en kom hy wat gooi op binnekant na druppel toe. Verdediging aan die kant van Rangers. Skrimskakel Hartnik, gee vir Mertler, wel bekend as Nieuwmer, die gat slaan, hy word grond toe wat amper gevat deur Fredwell Klaasen. Hands up, Jan is bro! nog 12-8 in die guns van Sioux. Gart wil Joubert die bal kry. In geval die daar hier goed center Keen en Abrams. No! Ball is still available for Sioux. Ball's been spilled out. Daar's soos 'n warme brood wat uit 'n oond uitkom. Kicking the ball out. Man, yeah, kicking the ball out, sê die referee. Dis sokker nie, dis rugby. It's a rock form. Will they go to the point, to the score? Yes, they're going to the poles. Hy smaak 'n bietjie die bal in die lug sit. Deur die pale. Carlton Swart. Yes. Will he be able to add the extra 3 points here to extend the lead? Laat ons kyk. He's his kicking boots in. Hy's bright op die veld met sy orange grip sokkies. Glow in the dark. Carlton Swart is waiting patiently. 10. Backtracks and balance it this time. Yes, it is over. And that is the extra 3 points for Sioux. En dit Jalla wat skuif na 15 aan die guns van Sioux, die tuisbaan. Yeah, Fredwell Klaasen. Punts it this time deep in the hole. Sahu. Hierdie man is skerp. Hy wil nie grond toe gaan nie. Turnover good. Stolen, Tianas. Hier kom die concrete trokkie. Hands off. Taken down there. Police digging Opperman to the big man himself. Adi. Aldi Abrams. Opperman again. Klaasen. Tianasan gets it out. Wow! En die skeier wil die Jago terugroep. Lyk nie kom mekaar. Deliber Nokon. Stuur groete daar vir jou mamma, ouma. Split. Hulle stuur groete daar vir mekaar. Time is off. Captain. The referee's just going to have a word with the captains. Captain. Ons is de grey in die kleedkamer. Ons gaan lead by example, captain. En dis nie wat jy nou gedoen het hier nie. Ek gee nie om wat hy ook al vir jou gedoen het nie. Ek gee nie vir jou die reg om die law in eie hande te neem, captain. Captain, lead from the front, lead by example. Het stop net die
Als wat off the ball stuff is, stop meer die guys. Het gaat niet verder gebeuren. Stem ons aan, agree ons op de... Off the ball, los het eigenlijk alsjeblieft. Ik was een jongen rugby speel. Die penalty is voor jou en ik ga je afsturen voor deliberate knockdown. Try scoring opportunity on the outside. So it's a yellow card and a penalty. Well explained there by the referee. Deliberate knock on. There was an opportunity. And well done. The referee putting his foot early down in this match. Speaking to the captains, they need to lead by example. Fantastic work there by the referee. Okay. 5 on. And this is going to be another line out for Bredasdorp. Halve meter. Will they set up a driving maul? Gaat hulle die Quantum Taxi vol lei met mense op 'n maandagoggend werk toe? Police taken well there by the big man Al. Straight from the middle. Straight from the middle. Well contested in that maul as well. But still on the side of Bredasdorp. Ball comes out. Klassen. Hier kom die concrete trokkie. Hy wil nog eens het concrete aflaai nie. Opperman digging. Hier kom die meester. Hy sê nee. Dat ek 'n bietjie bal aanvat. Walpa digging. Ball comes out. Big lock for Oldhausen! Oldhausen! Hy druk hom onder die palle. Dis Gershwin Oldhausen. Hy sny die doellyn soos 'n voetbalboeruitjie. En die skare wat hoor gaan van Rangers Bredasdorp. Hulle skree tiere. Es Fred wil Klassen. Hy kyk hy 2 punte kan byvoeg. Om die telling gelyk op te maak. 15-15. Klassen. It's over! En die telling is gelyk op 15-15 Jalk. Hier in die Samla Derby. Hier vanaf Waniskrans en Aniston. Ja, bekend as Graveyard Park. Ja, wie gaat begrawe word hier? Vandag gaan dit Seahawks wees of gaan dit Bredasdorp wees? Gelyk op is die telling. Nou, rugby at its best. Let's see what's going to happen with this one. Rugby op sy beste. En Gershwin Holzhuizen cuts that line very nicely. Hulle soek nog 'n bal. Daar kom die bal nou. It's a guy now. Mettler, Newman, same side. Hoisted eye, is it direct? No. Well taken there by the speedster. He slips one, he slips two. Hands out. Twinkle toes. Enge stryd om. Klassen. Matthias! Hy kry Marvin Rikas. Hy gee binnekant, niemand anders. En dis Faisal Fredericks om 'n fout hierdie bal kry en Rangers Bredasdorp. Hy soek man, hy gaan binnekant tot die grond toe gevat aan die kant van Seahawks. No, 14. Grimskalkel Wilber Opperman, Fred wil Klassen. Hy gee vir meneer Ryk. Rialton Ryk met die tonne weer, hy weg met sy voete. Wilber wat bykom. Hy gee vir Faisal Fredericks, hy gee binnekant toe, klap uit agtertoe. Nate April met sy voet. Dis Nate April, hy klap nog aan man, hy word grond toe gevat. Series keisregter. Strafskop aan die kant van Rangers. Speler vat nie weer rol nie, nommer 13 nie. What a phenomenal piece of play. Bradley All Reuters. Hierdie manne wil speel. Bredasdorp. Hulle sê let the ball do the work. En ons wil toe lyn toe gaan. Hy vat hom lyn toe. Faisal Fredericks. Vat hom lyn toe. Oh, they're going to put up another driving maul. Will it be Bradley Reuters? Will it be Gershwin the Mole? Step. Or will it be Jason Lee? Who will it be in the line out? All the way to the back. A maul set up. Molly set up, ball comes out. Reuters!
Hy hardloop soos 'n taxi wat volgelei is op 'n maandagoggend in die verkeer. Bal kom sy Opperman. Ryk. Hy wil die grond 'n bietjie ryk hier op. Die Graveyard Park. Klasen! Tennyson. Unfortunately, a forward pass. Hey! Hierdie manne wil speel. It's excitement on excitement. The tempo is building for Bredasdorp at the moment. Hey, rugby op sy beste hier op die derby. En dis weer Fred Klaasen wat sê vir die manne, manne wat 'n ruskans. Ons het te veel gedoen in die 22. Ons vat die 3 punte. Ons maak die telling. 18-15 gee skoolpresse by die tuisman. Dis Fred Klaasen. Yeah, definitely, and that is what the general should do. Drop the tempo a bit, because the tempo is high, switch off a bit, then we switch on when it's necessary. And I think that is a good decision there from Klaasen to take the 3 points. En it's waar. Hy sê vandag is ek akkuraat. Ek weet van Jy was 100% reg geweest. my Engels. Ja, Ek het maar toe gaan baie ek goed groter gedoen in tackle. wiskunde. So ek gaan alles oorskop vandag. Ja, hy moet verlos het. And he extends the lead, puts on pressure now on the scoreboard. But yeah, Nieteman was fit hoe die game kan uitwassel. We know how it will pan out between these teams as neighboring communities. And that is what rugby is all about. We're bringing communities together. But well gathered there by the tight end prop of Seahawks. Hubert October. Penalty now in favor of Seahawks. Will they go to the polls or are they going to go to line and play it from there? What do you think should they do, Ravenga? We're just going to the points, 3 points. 1-10. Dis Carlton Swarts. En hy gaan paal toe om te kyk met die tel om weer gelyk op te maak. Carlton Swarts, goeie later van Seahawks van agter af. Dit sy X-faktor. Hy tref hom en hy's oor. Hierdie man het sy skopskoene aangesit. Hy het 'n discount gekry by Tekkie Town vir hierdie skopskoene. Punte gelyk op Klaasen. He hoisted very high, just over the 10. Gathered in nicely there by the big man, Europa. Hierdie is die Europa League. Hierdie is die Rugby Liga in die Hoofverberg. Groot uitdag. Hier speel ons nie sokker nie. Gaan nou vir contest open up please. Christopher Hani, Eike uit China. Gaan hy vir Gaswan of gaat hy vir Reuters? Lyk soos Reuters. Maar skief ingegooi. Ek dink hy maak jou 'n bietjie brille. Scrum. Goeie besluitneming deur die skeieregter. Maar die bal was skeef gewees en die man van Christofani. Skram behoort aan die kant van Seahawks. Crouch! Point! Was 'n skram wat daar in die 15 meter stippellyn ingegooi deur Johan Hartnik. Goeie skram van die kant van Rangers Bredasdorp. Gaas netjie bal uitkry. Hartnik gee die bal vir Mettler. Mettler gee 'n skerpe weer binnekant toe en met wat self hy gat vat wat grond toe gevat. Verdedig kan Hartnik met 'n goeie grabbelskop bokskiek. Agterna gesit deur Nate April. Wat gaan Nate April maak? Gaan hy die balle agterrol, gaan hy hom dooddruk?
Hy druk hom dood. En dis 'n 22 meter drop goal aan die kant van Rangers Bredasdorp. Ja, definitely. En die concrete trokkie, hy vat die Strauskoppie gou. He's chasing his own kick. And Shahu hits the ball. Sipelo. Pick up now by the big flanker. Woo! Beyond. Goeie tackle deur Marvin Rickert, die jong seun, net 20 jaar oud aan die kant van Bredasdorp Rangers. Dis so. Dat het nou so soppie geklink wat teen mekaar in 'n pot sop gaan. Big hits op die derby. Dat is rugby op sy beste. Well done there by the big 12. Tienus van Zyl. Relieving a lot of pressure on his team. Taking the quick tap in the 22. Seeing the opportunity and taking it on. And what a scrum now. Penalty! Feet just slipping there. The pressure is good. Lost the footing in the scrum. Number 1. Unfortunately, Ryk losing his footing there and concedes a penalty against this team. And now it's Carlton Swart. He's taking over the kicking duties. Punts it high, just over the halfway line. In the half of Bredasdorp Rangers. Wie gaat hier die lijn staan? Vat. Gaat die Rangers die bal steel? Of gaan het wees aan die kant van Seahawks? Looking For the ball. I'm off. Time back on. And now Andrew Jacobs. Are we play? Walking line out. Will it be John? Well, Play on. Knock over on the the top, ball. but not gathered there by Mitchell. But gathered nicely there by Opperman. Going back for a knock on. And it will be another scrum in favor of Bredasdorp. What are they going to do with this one? We know how electrifying they can be on attack. Maar eens kyk wat gaan hierdie keer gebeur in hierdie scrum. Okay. Time off. Skeieregter vir die wedstryd gestop het. Okay. Bersering aan die kant van Rangers Sort hom uit. Bredasdorp. Ja, dan speel. Ja, lang nog steeds 18 hier vanaf Graveyard Park by die Sanlam Bullen Derby Days. Yeah, definitely. Yeah. In partnership with Dion David's Foundation, a man that came from humble beginnings and now making name for South Africa as the forwards coach. And he partnered with this institution, with this rugby foundation as well, to bring communities together, to bring young talents up and show them, look, there is a world out there, and bring communities. Let's play rugby together. Let's gather and unite together, and let's make our community stronger in the Cape Agulhas region. And it is going to be a scrum now again. Opperman with ball in hand. Wilbur. Nice scrum, steady scrum from both of his teams, but the pressure is on. Janison van Zyl, he puts it down, he puts it on the foot. Taken there by Carlton. This man is dangerous. As hy skoppie gaat 'n bietjie middelveld toe. Hy tackles Klaasen. Swart versus Klaasen. Ball is still available for Opperman. Opperman is looking who's going to take. Janus van Zyl prolongs it this time. But now it's Melter Newman. Get it, Sipilo. Hy smaak 'n bietjie werk. Hy kyk Jackson. So. Backwards. Lots of popping. Picked up and go there. Hier kom die man. Hulle sê hy is die choo-choo train.
Keenan Abrams. Advantage. Big runner there. It looks like John Wall, Europa. Still available for Seahawks. The big man comes in. The Diesel Trokkie. Ridwan wants to play it quick. Ball comes out. Abrams. The man without the Sorry, ball. it's Jacobs. Andrew Jacobs. Ridwan looking. And there comes the captain, Felix. Just short from the try line. Short side they go, Ridwan. It is a try. Sipelo. Tahu. Niet Chihu, niet Tahu. Ja, bekend als Jackson. Wat verlede jaar ook vir Rangers vir daarso gespeel aan die brand gespeel. En die telling is nou 23-18 in die guns van Seahawks. De doelskoppe waar met telling nou 25-18 te maak. Hier vanaf Graveyard Park in Arniston. Die Sanlam Boland Derby Days. Carlton Swarts, nummer 15 agter die rug. Hy gaan kan 2 punte kan byvoeg. Carlton Swarts. Die heel agter van Seahawks. 5 seconds. Carlton, hy gaan vorentoe, wat sê die vlagman. Hy sê is regse by en die telling is 23-18 in die guns van Seahawks die tydspan. Yeah, what a phenomenal piece of play there by Seahawks, letting the ball do the work. But the spatial awareness of Ridwan, Ankle op. Hy he's land seeing op. the opportunities, he's playing the short side, he's playing to the game plan, and that is how they came with the attack and they scored a beautiful try, a team effort try, and it is now Freisel Fredericks is direct. Hy het 'n bietjie te veel pap, mieliepap vanoggend geëet. Daar's baie krag in haar pote. So it will be a scrum now in favor of Seahawks. Will they be able to play beautiful rugby from this piece of the game, from this part of the game? Ons kyk. Inside. Crouch. Point. It's Ridwan Hartnick with ball in it. Pick up and go. Ridwan Hartnick. Carlton Swarts. Almost. But that was a knock on, unfortunately. I think the tackle, the executed tackle was perfectly done to create that knock on. Well done to Tiennis Van Zyl. Tackling it perfectly, reading it very nicely, forcing that knock on to come into play. And there they have the ball in position again. Die skram wat behoort aan Rangers vir daarstop. 4. Wilber Ropperman, die skrim skakel Rangers vir daarstop nommer 21 agter sy rug. Point. Sit. No, Rangers no. vir daarstop. Opperman die bal gee vir Fred ook klas en hy verloor die bal vorentoe. En dit skep ook terug vir die knock-in. Leave it, guys. Skram behoort I aan blow my whistle. Seahawks. Ja, hierdie manne, hulle smaak speel. Hulle groet net mekaar daar. Hallo my maat, ons is nog hier in die Arniston. Let's go, guys. Ons is nog op Graveyard Park. Stuur groete daar vir jou sussie. Soos Buffel sal sê. Crouch. Maar ons kyk, we know how dangerous these teams can be. Point. Electrifying backline players. Sit. And Ridwan Hartnick with ball in hand. Hy wag. Penalty! Ridwan just waited too long with that one to get the ball out wide. And the players are standing up on the pressure, slip pressure forward.
Create dominance and setting up. Weerskaam die Rangers per dag stop. Al die James Andriaanse en meneer Ryk. Die toeskouers sê as die wie uit engines versus die 1.2 liters. Ons kyk maar, No, not yet. 2 minutes. ons kyk maar wie se engines, wie se twin cams gaan oopgemaak word, wie se wheels gaan oopgemaak word. As China met die bal in hand. Gaat hulle heel agter. Bietjie skief ingegooi. Wat gather there by Seahawks now? As Jacobs with ball in hand. Now advantage. Skew. Hulle gaat vir nog 'n skrim. Skew. Option. Okay. Wie uit engines versus 2 liter motors. Wie se reverse ligte gaan aangesit word. Ek sal sê last blik. Hulle sê Ford Ranger versus Hilux. Toyota Hilux. Crouch. Wie se tafloks gaan ingesit word. Stability guys. As dit nou vroom. Gaat die Ford Ranger. Stay. Hij changes direction, he kicks it downfield. Wat 'n kanonpoot! Jo! Well gathered there. Fredericks. Hy het baie tyd gehad om sy hande. Kicks it downfield. Well gathered there. Well taken as well. Line is my dog guys. Hierdie man wil vinnig speel. Maar nee, ons gaan weer we reset and we play from there. Ja. Revago. It's a bit tight there in the lineouts. Not everybody getting the lineouts calls right. Throws is not accurate at the moment, and that is costing them a lot of opportunities. But well gathered there by Andrew Jacobs. Ridawano gives it. Hey, hy loop hy amper die skeieregter uit mekaar uit. Hy sê jy is 'n bietjie van 'n probleem in my pad. Advantage. Oh, Jackson. Hy step hom. Hy moet nog deur amper gaping, maar kom hy. Advantage. Andrew Jacobs still going. Seahawks now on attack. Ridawano. Low pass to the big man. Europa. John Warren, Europa. Ridawano gives it to the big flanker. It looks like Keenan. Ridawano working the open side, but I say, yeah, that ek 'n bietjie gou. Another advantage, penalty advantage in favor of Seahawks, but pick up and go by Felix. Still available. Is dat oor? Ja! Romano, Europa, the 7th flank. They're taking their time, building momentum slowly but surely. Phase after phase, playing it smart, and over they go for another try. Rugby op sy beste, hier in Arniston. Seahawks versus Bredasdorp Rangers. Dit is warm. Wie gaat begrawe word hier op die Graveyard Park? Ons kyk, Will Carlton Swart at the stoel over. Nee, is langs voorbij. Halftime score is 28-18 in die guns van die tuisman Seahawks. For those that have tuned in, thank you for tuning in. Please stay tuned for the second half. It's going to be a game to experience. The second half, rugby op sy beste.
Dames en heren. Dames en heren. Dames en heren. Ons het hier 5 dames van Rangers en 5 dames van Arniston. Hulle gaan touw trek. Right? So kom ons support die 10 dames. Rangers, is julle hier? Ek kan nie hoor nie. Julle is al reeds begrawe. Seahawks, julle hier? Ek kan nie hoor nie. 'n laaste keer. Op my call. On your marks. So get set. Go. Come on. Come on. Come on. Oh! Shit. Oh, shit. Moeilijkheid. 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 Kom ons hier aan een klapje voor vandaag de Rangers. Voor mij? Ja, ga nou gewoon de lieder. Mama Rangers. Hallo. Hey. Hey. Ons geef weer met die dames lekker aan de klap. Mama Rangers. Mama Rangers. Kom maar, jullie gaan de voeten op pad. Hoekom u vandaag moet gekies worden als mama tier van die dag? Ik denk, de reden waarom ik moet gekies worden als mama tier van die dag, ik is een tierondersteuner van mijn geboorte af. En ik zal een tier blij tot laat toe. En hier, aan mijn rechterkant, dit ik van niemand anders aan Lida, mama Hok. Hoekom denk u moet u mama Hok wees voor die dag? Hallo. Nee, ik denk niet. Ik weet en ik is mama Seahawks. Proud supporter of Seahawks. Right, supporters, nou kom ik oomlik terug aan jullie toe. Jullie besluit wie die mama van die dag is. Hou vast, hou vast, hou vast, hou vast. Hou vast, hou vast. Is het die tier? Ik kan niet wachten, is het die tier? Is het die hok? Is het die hok? Een draw, is het draw? Dankie, dankie.
And we are back. Rugby op sy beste hier op Derby Day. It is 28 points to 18 in favor of Seahawks. And Klaasen restarts this match for us. Second off, gather there nicely. Hierdie man, soos hulle sal sê, twinkle toes. Release. Ball available, play on. Ball still in favor of Seahawks at the moment. Maar hulle speel tag of order. It will be the first line out, or the first Middle. scrum. Stand. Oh, it's a line out in favor of Guys, 10 Seahawks. yards, 10 yards. So line stand, guys, 10 yards, please. Andrew Jacobs with ball in hand. Ball taken well there by Seahawks. Ball comes out 3-1. Newman. Like soos die diesel trokkie, nou het is die plaasvervanger Xavier Witbooi. That takes a ball there in the Release now. midfield. Get outside. 3-1. Advantage outside. Ball You goes out offside, wide for advantage. Seahawks. Advantage being played. Offside. Penalty for offside. Quick tap and go. 3-1. Hy smaak 'n bietjie speel. Hy smaak Behind, dat die guys, bal behind 'n the bietjie breakdown. vinniger op die gou kom. Ball still available. Jacobs. Sorry, no, it's Felix, the captain. Ball still available. Behind the back. En hierdie man, Witbooi. Nie, het is nie Witbooi nie. It's Abraham Keenan. Steelen. Short side they go. They want to get the ball out wide as quick as possible. Jackson, Colton Swartz, No, you're off. still available. Ball comes out. Gershwin, John Lee, Europa, ball wil wyd kom. Ball comes out wide to the speedster. Will he go all the way? You're centimeters away from the try line. Almost over. Patience on the ball. Keeping it steady. Amper oor die lyn. Vir nog 'n 3. Maar nee, the great hall of Bredasdorp Rangers was there. Hulle sê nee my maat, Space, guys. skrik 'n Numbers. bietjie wakker. Numbers. 5. Die manne Play vry tot ek sê jy moet Bredasdorp is wakker. Play. Ons eet wakker pies. China. Almost stolen in the line-out, but gathered now by China with a loose ball. It will be a scrum taken back. 5-meter scrum in favor of Seahawks. What are they going to do with this one? Wie se turbos gaan nou aangesit word in hierdie scrum? Ons is 'n knock-on en lyn binne in die lyn staan bo van hulle voor. Wie uit engines? Wat 'n bietjie warm raak. Lyn staan knock-on scrum hier. Guys, ja. Skram diep in die 22er kant van Rangers Bredasdorp ingooi behoort aan Wilbur Opperman Rangers Bredasdorp. Telling is 28-18 aan die kant van die tuisspan. As 'n skram behoort aan Rangers Bredasdorp. Point. Sit. Skram ingegooi. Wie gaan die bal kry? Rangers Bredasdorp. Dis al uit ter Ritus wat die bal kry. Hy help die man om, gee sy bus is vol. Dit is ry na vorentoe daar. Verdedig aan die kant van Seahawks. Get on. Skim skakelaars, Wilbur Opperman gee vir Fred Klaasen en hy maak hom daar en hy skop hom uit. Goeie skop deur Fred Klaasen. Ingooi behoort aan Seahawks. Gaan Seahawks sy speler Vins. Hakker wel bekend as meneer Jacob Ske aan die kant van Seahawks. Well kick there, well cleared kick there by Klaasen. Tot ek sê jy moet kom, né? Fredwell Klaasen relieving a lot of pressure on his team here. And now it's Jacobs getting Mitchell in the line out. Hierdie lyn staan vandag is hy on point vandag. It's a bit of a struggle
these set pieces can determine the game for either of these teams. So it's a bit tough, it's a bit challenging over there. But ons kyk wat gaan gebeur. Koelerige wyntjie hier vanaf Wanis Krans. Blaar se vanger op die veld is Monde Martinez. Hy opgekom vir die man van Ke. Goeie Wester Jaker aan die kant van Seahawks. Was 'n skram in die 50 meter stippellyn. En gooi behoort aan Reynes Verdastop. Klubare wedstrijd. Seahawks loop voor 28-18. Geef my 'n kans, die eerste helft kan was solid guys. Dit gaan coach by die met die cadence. Asseblief hou by asseblief. Dankie. Ja. Hoe kos? Coach! En die wedstrijd telling daar aan Austin in die bos. Is Austin 27, Safkol 3. Kan jy dit glo in die tweede helft in die 44ste minuut. En die telling daar aan Caledon is die telling daar. Caledon 15 en Bottervier 26. Nog die tweede helft toe daar begin het daar op Caledon. And Keith Neal taking on the ball. Sorry. It is Marvin taking up a ball now for Bredasdorp. Tackle! Hy man lyk soos Kabamba verloors op die veld. Met sy type of blonde hare daar. Vir Bredasdorp. Opperman digging out of the ruck. It's the big man taking up. He puts one to ground. Hy sê hy gaan kyk 'n bietjie TV. Altyd. Hierdie man is groot. Ball comes out. Klaassen tries to get it out wide, but unfortunately, Magnus couldn't get the pass away. The link-up play. Praat die manne, hulle try om in mekaar se koppe in te klim. Klubbaard hier in Derby, baie klubbaard, baie fisiek. Harde kontak wat hy gaan hier op die glaai hier vanaf Gryfjapart. Ja, it's hard rugby, big hits. En dis manne wat hospitaal toe gaan. Manne wat seer gaan opstaan môreoggend. Die lywe gaan 'n bietjie seer wees. Maar ons kyk. Let's go guys. Let's go guys. The ref wants to get the game on the go. It's going to be a fantastic second half out here. But some fresh legs that wants to come on now for Seahawks, die bank. Maak 'n bietjie warm daar. Let's kyk. Let's see. Here the one. Hot Nick. But what a big deteksie is volgelei. Now, clear headbutt. Now, you clear headbutt. Check it. No. Ek het clear gesit. Nee. En die manne wat behoorlik hier op Standing up mekaar on the aangaan, skelm Get op dominance mekaar. against him. En die tweede keer Was met die kop direk. It is a red card for Monde Martinez. Monde Martinez for uit kop geskiet. Na daai skram uit kop geskiet, and that is a red card now for Mondo Martinez. Not what you want this time of the game. It's very crucial that all of your players remain on the field. Maar what do you have to say about that? Soos ek kan sê, manne moet dissipline behou. Because is 'n groot wedstryd. Jy kan nie besorg om met 14 man te speel hê. Jy's 'n senior speler, jy weet wat is reg en verkeerd. So 'n strafskop aan Reynes, rooi kaart vir Monde Martinez. So die eerste 20 minute gaan Seahawks met 14 man moet speel. Ja, En 'n strafskop aan die kant van Reynes. Voordele goed gespeel deur die skeieregter. Wat gaan Reynes maak? Gaan hulle lyn toe, gaan hulle paal toe. Hulle vat die skram. ja. Rivago, do you think that is the correct call? Rivago, do you think the scrum was right? With that first scrum and the second one now, do you think that was the correct call from the captain? Or should they have gone to poles to narrow the lead of Seahawks?
I think it was a cool call from the captain because we are over the scrums because they get guide 40 men. So we are good in the scrum. So I will also take the scrum. Oké, kom. Got you. Ja, eens kijken. What is going to happen? Weet je, job heb ik niet in mijn mond, ik praat. Let us see. Doe je job of verder, zal ik gewoon vrijdag op mijn veld. Dank je. Yeah, let's see what's going to happen of this one. It is 8. 16 pote teen 14 pote. Ons kyk. Big scrum. Pick up and go. Hier kom die man. Ruiters. Opperman just knocks it on, unfortunately. Hey. Hier man. As it nou. Guys! Stop het, stop. Stop het. The tension is getting high. Let's go, guys! The tension is getting high between these teams. As aan die vierhoekers, not the octagon. Guys, kijk. Alsjeblieft, moet niet sê hoe jammer jy moet kom. Nie 'n wrestling nie. Ons gaan manne. Maar as vir plaasvervangers nou vir Seahawks. Is it too early for those changes? But we don't know what the strategy is here from the coach. Maar ons kyk with the defending scrum. Oh, it's attacking scrum for Seahawks. Let's see what Predarsdorp can do. Sal hy bal kan hoek. Sit. Will China be able to hook that ball? Of gaat hy 'n nuwe bal maak? Penalty in favor of Predarsdorp. Rotation. Sy kan sê ervaringskop in by Rangers. Goeie ervare stitte van Rangers Predarsdorp. So gaan Rangers 'n besluiting neem om gaan hulle die skram vat of gaan hulle paal toe. Hulle vat weer die skram. Yeah, another scrum. This will be the 4th scrum now. And 2 penalties came from that. Will this be a 3rd penalty? And will there be a warning this time? Ons kyk. Let's see what's going to happen. 4x4. Ford Ranger versus the Toyota Hilux. Wie se Dovlocks gaat aangesit word. And big scrum there from both of these teams. Voordeel kan van Rangers af voor toe gaan. En 'n straf 3 en nog 'n geel kaart wat op pad is. Wat gaan die skeieregter sê? Of wie gaan die geel kaart gee? Onder druk. Om outomatiese 7 punte die kant van Rangers. En die telling is 28-26. As die kaptein wat 'n geel kaart gekry het. Jermaine Felix feeling the pressure there. Like you said earlier, Revago, the pressure is there now. Captain made the decision, let's take on the scrums and let's work them there. Laat ons vir hulle peper. Let's make them soft and let's get over the try line, and that is what they've done. Let's go. Carlton. Swart with ball in hand. Scores are now almost close to each other, but Chase is good. Slips the tackle, but punted downfield by Strydom. Hier kom die man, Sahu, Michael Jackson, sorry. Jackson. Sahu. Play it open side. Hier kom die diesel trokkie. Hy sê is F-Rocks. Hy gaan 'n bietjie aflei. Daar by Estron. En daar gaat hy nou die groot lok. Davids. Lyk my kom 'n geel kaart in Rangers toe. Geel kaart vir Gerson Holthausen. Die man hoog gevat in die wedstryd. Hierdie wedstryd is kliphard. Die toeskouers staan op hulle voete. Dinge wat nie ek in die Sanlam Boel en Derby days.
Interesting rugby out here. Die manne smaak speel. Harry man. Hy kry 'n bietjie seer daar. Hulle sê, dit's 'n kuite wat styf trek. Hy smaak 'n bietjie aandag kry. Daar gaan die bal terug. Zet die bal terug. Zet die bal niet neer en ga je terug. Ons kyk. Die man wat 'n bietjie aandag kry daar. 'n Stywe kyk. Kan het een season, kan As het hy een 'n season kyk wat uit 'n hy snoek uitkom nie. Maar as hy kyk, hulle soek 'n replacement daar. Als nog 15 minuten in de tweede helft in. Was er nog 25 minutes. As nog 25 minute wat oor is van hierdie wedstryd. Hierdie groot uitdaging. Keenan Dice. Daar is die Diesel Trokkie. Walton Swart puts it deep in the half. Just under 22. It's a 3-man line out this time. How will it pan out this time for Seahawks? One boy with the number 22 jersey. Ball comes out, gathered by Mitchell. Hierdie man wil speel. Hy is glad. Penalty! Strafskop aan die kant van Rangers. Martinez aan seil. Wat is strafskop wen? Goeie speler, die 12 senter, die kaptein van Rangers Bredasdorp. Wel bekend as die wit tier in die tierkamp. Ja, hy tier klou aan sy prei. Hy klou aan sy stukkie vleis. Hy sê nee, dis myne. Ek smaak 'n bietjie braai met hom. Maar ons kyk wat gaan hier gebeur. It's going to be another line out. Let's see will the line outs work this time. And let's play from there. Set piece is vital and instrumental in a match. Let's kyk gou. Who will it be? Well done in the line out. The Opperman gets the ball out wide. Klaasen. Kom my man, hy vanaf die spoed verraad. Jason Lee September. Advantage playing the halfback. Voordeel in die kant van Rangers Bredasdorp. Hy het altyd James Adrianse. Wanneer het gaan draai daar die bal aan Elitsman aan die Kavaliere. En is al die wat grond toe werk met sy voete. Voordeel in die kant van Rangers Bredasdorp. Opperman die bal kry. Fred Okap net shot aangee. En is Keise kom terug vir die strafskop. Playing the now. Vinnige bal wat uitkom. Maar unfortunately, well-timed tackle there from Seahawks. Coming back for the penalty. Playing the 9. Now playing the 9. Says the referee. It's all about discipline now. It's all about staying in the fight. It's all about staying consistent and not making unforced errors. And that is how they gone. That's how Seahawks currently are being penalized with those small errors. And look at that beautiful crowd that came out here. Die toeskouers wat uitgekom het. 1000 toeskouers wat hier op hierdie veld, meer as 1000. Wat hierdie rugby ondersteun. A legacy that has been going on for years and years. A rivalry that has been going on for years and years between these teams. That has been showcased here today. Ons kyk, and there comes the replacements now for Bredasdorp as the big man. Tyson, pizza man. And it is Ismail. Taken well in the line out there by Pizza Man. Rangers wat vorentoe dryf. Rolmal wat goed is. Wilber Opperman waar die bal uitkry. Hy sou in goal, hy gat die gaping. Grond toe gevat uit die kant van Seahawks. Verdeer aan 'n strafskop aan die kant van Seahawks. Now we check. A penalty now. The banter between the media teams of Bredasdorp Rangers and Seahawks is outstanding. Punted out. Deep in the half. Hy mag maar. En ons kyk wat gaat hier gebeur.
Nommers, groen. Groen, nommers. 3. Maar dat sorry. Let's see how this lineup is going to pan out this time. It is now Keenan Dyers with ball in hand for Seahawks. He gets Mitchell in the lineout, but couldn't get, I say, Butterfingers. Oktober, 7 Oktober, amper kom hy weg. Maar nee, a pick-up by the big man. Get outside. Seahawks now, soos 'n tractor. And now, ball is available for Bredasdorp. Opperman looking. Klaassen gets it away. Tienes. Ooh! Amper, hier daar en hier kom die spoedvraat. The youngster. Hy het gas. Soos Anthony Moses sal sê, gas. He's in title, he's clear on his feet. Hey, die man het I was spoed. lost forward first. Die jong man, jetlegs. Hy is soos 'n CTI. Hy het spoed, soos 'n Mustang. Dis Marvin Rickers, 20 jaar oud. Marvin Rickers, 'n golfaar wat in derde rad ingaan en die turbos wat inskop. En daar gaan die man op die Graveyard Park. Hy sê nee, ek smaak 'n bietjie doellyn gaan visit. Smaak die man in die Seahawks. Maak so lank die stoof 'n bietjie warm daar vir koppie tee. Maar ja, hierdie man is vinnig. Let's go, guys. Kom hier, hakker. Let's go. Oh, sorry. Sorry. It's off, guys. Time off. Time on. Crouch! Point! Sit! Stability! Feet 9! And what a scrum from Bredasdorp, and there is now a knock on. Wat 'n groot ene was dit. En die telling daar in Caledon. Telling is 29-33 aan die guns van Botterivier. En dan Austin in die bos. Is die telling 34-22 aan die guns van Austin. Crouch! Point! Was de scrum behoort aan de Rangers Bredasdorp. Feet 9! Aangegooi die man van Nolla Cedras. Staan! Stay! Tres kram wat voordeel kan is al Reuters. Reuters met die daar kry grond toe. Hy draai sy bal vorentoe. Verdediging aan Seahawks. Cedras Nolla sy bal hy skrim skakel. Hy gee vir Dassen Andrew bekend as Debonis Pizza. As weer Nolla sal die bal kry. Hy gee rigting na Tina Sansail. Met sy werk met sy voete. Hands out now. Hands Verdediging aan die kant van Seahawks. En is weer Nollas en is Keiser kom terug by die strafskop. Gaan Rangers 'n skram vat of gaan hulle lyn staan toe? Gaan Rangers die skram vat of gaan hulle tik? Captain. En Rangers gaan vir die skram. Yeah, what an interesting call that is. Yes. It's tight, the tensions are building, but the momentum is there. Forward momentum is there. But let's see, will they be able to score a try from this position? And there comes some replacements now for Seahawks as well. Let's go, guys. Manita man. Let's kyk. Crouch! Big scrums. Scrums is all at the moment for Bredasdorp Rangers. Sit! Big scrum. It's 3 points. Tough rush. Tienes.
No look pass, but going to nobody. And a pop! Will he go all the way? Does he have the speed? Just short from the try line. Slow ball coming out. En die skeister het gekom vir die strafskop. Rangers wat die oorhand in die skram het, ervaring wat inskop, die telling is 28-25, hy kan na die tydspan. Skade van Rangers op hulle tone. Rugby op sy beste, Kappa Gallas derby Sanlam Boland. Yeah, I think the best call now is to go for another scrum, penalize them on that scrum, and play again what you want to play. Oh, they take the quick tap, but the referee says no, come back. Dinge wat nie ek op Graveyard Park, Seahawks se toeskouer wat op hulle tone staan, en wel ook Rangers per daar stop. Goeie skram by die kant, Rangers beide kante, gaan Rangers 'n quick tap doen, of gaan hulle die skram vat? It looks like it's going to be a tap and go. Tap and go from Rangers, the big man, the replacement, Ismail. Ball is still available, digging behind the rock. Martinez! Hier die man. Een sterk op sy bene. Die concrete trokkie. Aldi James, Adrianse, Aldi, jou doring. Die man wat ook 'n draai gemaak het by die Boland Cavaliers. Dis Aldi James, Adrianse. Onthou hy naam, Aldi James, Adrianse. En Rangers se toeskouer wat jou geraas. Man as op hore hierso. En Swaise word oorskop en die telling skuif na 32-18 aan die kant van die besoekers. Rangers bring daar stop. Vir die game 13. Toeskouer, ek is Samsung hierso, die Samba Boland Anthem. Wedstryd wat nog nie verby is nie. Josh, hy moet nie vir jou verlaat, né? Ervarende inskop van Rangers bring daar stop. 13. Andrews wat die bal kry nommer 20, Rangers op die aanval. Verdediging aan die kant, Rangers al die weer weg met sy voete. Leave him. Van 'n getik deur Seahawks. Strafskop gewen, Rangers vir daar stop. Wel bekend as Gerson Holthausen. En lyk my ongedwonge fout aan die kant van Xavier Witboy, wat ook laas jaar vir Rangers gespeel het, met sy quick tap wat nie gewerk het vir Dani, wel bekend as Simba, nommer 22. What outstanding piece of play there. Fighting till the death. It's tight rugby out here. The tensions are growing. The rugby is growing now, and it is now a replacement for Seahawks. Big man comes on now, the replacement. Douglas Josephs coming on for Seahawks. Let's see what impact he is going to make. Kyk, hulle soek die bal. Lyk vir my dat Seahawks se plan jager die balle laat op te stuur. Dinge wat kliphard is in die groei daar, Oeverberg. Hulle sê altyd, Boland rugby is altyd gesond. Yeah, China looking for his players. Taken well there by Walton. Ball comes out. Martinez. Ismail. Wiki Bakley daar met die manne in contact. Digging out. Very deep. With ball in hand. Comes out now. No. Rickers, Marvin Rickers, gaan hy vir Seahawks sink, dis Marvin Rickers uitdraai, Marvin Rickers, die coolest deur die kerk, Marvin Rickers, 20 jaar oud, hierdie jong seun van Nicholas September.
What a phenomenal piece of play. Marvin Rikus, he is hungry. Ek het gesê, hy wil 'n bietjie die manne gaan kuier aan die Seahawks. Soos 'n golfaar wat in derde rad is. En Taupo Charge, hier die all the way Seahawks het toe lyn toe. Hy gaan 'n bietjie begrafplaas. Kyk, wie begraaf hulle vandag? Was dit 'n bietjie die begrafplaas van Seahawks? What a piece of play by this man. He's fast. Klein mag getrein. Faisal Fredericks. En is mis en die telling is 37-28 wedstryd wat nog nie verby is nie. Maar die jong seun Marvin Rikus, onthou sy naam, al die Bolanders. Hy's ingeskakel op Net Sport TV met samewerking met Boland en Cavaliers. Dinge wat behoorlik hier gaan hier Graveyard. Ons maak hierdie tuiste, ons tuiste elke jaar. Yes. Excitement is building. Excitement is building. Laat ons kyk. Restart it now. By Swart. Whoa, gathered there nicely by the big man himself. Tyson. Dusty, soos hulle sal sê. Still available now for Bredasdorp Rangers. Coming on swiftly. Kick downfield by David. Davie, soos hulle sal sê. Woo! Well-timed tackle there by Fredericks. Hello, him up. Look what it means. The spectators are loving it. The neighboring spectators are loving it. From Bredasdorp. It is tight rugby. It's fantastic rugby out here. Here in Arniston. What is going to happen? Will Seahawks be able to come back in this? Oh, well. Bredasdorp keep on raining tries. Who knows who will end this match in victory on this Dion Davids Derby Day Shield. And there is the set now. Let's see. Ball goes in. Pick up and go. This man has been busy today, Reuters. Ball comes out, Martinez. Reuters gives the grabber through. But gathered there by a defending player of Seahawks. Hy word maar net kantlyn toe getackle. Maar het beteken baie vir die toeskouers. Rugby wat kliphard is, toeskouers, beide kante, Seahawks en Rangers wat hulle spanne skree, maar die besoekers loop voor 37-28 by 'n klipharde derby wedstryd. Dinge wat goed gaan hier op Graveyard Park. Rangers diep in die 22er van Seahawks ingooi behoort aan China, wel bekend as Christopher Hani. Ja, Christopher Hani. Who will he get in the line out? Will it be Dusty? Or will it be Dusty? Some miscommunication, but gathered nicely. Retained well by Dusty. Ball is still available. Slow ball this time. It's the replacement. Pick up and go. It looks like a ring. Penalty against Bredasdorp. Pick up. Quick. Hy klop nog aan my wil terug getackle deur Jason September. Skyter sê nee, manne word nie weggerol het nie. Die manne hou bietjie WWE en raai daar op Saterdag. Dinge wat die lekker laas in die kant, die manne gee 'n bietjie boksgeverg. Alles Muhammad Ali sê hulle. Rambo, Royal Rambo. Hierdie game is interessant. Octagon happening. Ons kyk. Ek sê, gaan. Die manne wat ingeskakel is, dankie dat julle ingeskakel het op Net Sport TV. Captains, two captains, Binne die please. Oosten. Captains. Captains, hulle gaan nou vir jou praat met die captains. Dit was sover 'n goeie game so. Ons is besig om die laaste 6 minute te spoil die onnodige Wedstryd wat goeie rugby onnodige op the ball rugby incidents Nieuwverberg. en ek kan nie dit sê dit stop nou nie.
Het moes langer gestop het, guys. As julle die law in julle eie hande wil neem, 'n Bartie se skeidsrechter op die veldjie. As iemand buitekant is, as dit jou spelers se verantwoordelikheid onmiddellik los 10 yards. We're going to be a penalty and last 10 yards for getting out. So it's going to be a penalty. Come here. If I blow my whistle, it stop this. Do you agree? Off you go. Penalty here. No less. Quick tap and go, Carlton Swart. They want to play the ball quick. Ball goes out wide. And now it's opportunity for Seahawks. They want to get the ball out wide as quick as possible to the speedsters. Twinkle is trying to step his way through. But the defense is very tight. Let's go super glue van die Bredasdorp Rangers. Ball comes out. Jackson. He sees the open space. He's chasing his own kick. Unfortunately, the kick is just, the bounce is not favorable for him. Sahu. Middle. Christopher Hannes. China. Who will he get? Will he get Hannes? Will he get? It looks like Dusty the pizza man. Debonair's pizza. Unfortunately, it wasn't delivered to his house. Lost forward. It's a quick tap and go. John Wall. Garnage. Mitchell sees the space. Hierdie man. Hy soek net die gaping. Ball has been spilled, picked up and go by the big man. Abrams. Still available. Open side they play. What a tackle. Still available for Seahawks. Seahawks creeping to the try line. Held up. Going back for penalty. Coming back. En For die the skeiersrechter penalty. terugkom vir die voordeel. Xavier takes the quick cap and go. They're playing short side. Jackson trying to moonwalk his way through the defense. Offside. Nobody wants the ball. Penalty again. Advantage offside. Will it be a card? Yes, it is a card. Vir hierdie man, soos hulle hom noem, Kabamba verloors. The mark. Sy is in Lee September wat die geel kaart No, kry. no, here's the mark. Wat gaan Seahawks maak? Gaan hulle die skram vat? Van 'n getik deur Xavier Witboy. Europa wat die kryker is maar nou. Hy word vorentoe gevat. Verdedig aan die kant van Rangers Bredasdorp. Xavier Witboy. Nommer 22 Austin Swart. Sorry bal kry wat vorentoe gedryf. Wat sê die skeiersregter? Hy sê Austin drukkie 3. Tight rugby. It is tight out here. Big hits. Big runs. Seahawks crawling closer and closer. And Bredasdorp Rangers want to extend the lead. But let's see what's going to happen. It's a fantastic rugby out here. It's a rugby op sy best op hierdie derby. Dankie, Captain. En die extra 2 punte is bygevoeg by Carlton Swart. Sevendeertig. 37 points to 35 in favor of Bredasdorp Rangers. Seems like 2 minutes left to play of this match. Who will it be? A 2-point difference. Rugby op sy beste. Hier in Anniston. Wie gaan hierdie trofee oplig vandag? A derby with the Deon Davids Foundation. Mitchell stepping his way through, gliding through. Hy's die gladiator soos hulle sal sê. Ball comes out. Hy maak 'n bietjie werk. Hierdie groot reus. John Wall. Xavier October. Gets it to this man, he snipes. 'n halwe gaping amper deur. Still available. Jackson. Away! Na. Kop 10 die gras. Still available. Away, boys! No! Ball is still available. Open space. Jackson now in the space.
Jackson is going, oh, what offload. That's a forward pass. It's going to be a scrum. Hey! Daar's nog tyd oor. Daar's nog 'n bietjie tyd oor. Ons kyk. Rugby wat kliphard is. Seahawks wat amper beval gekry, maar die bal wat vorentoe gegaan het. Was 'n skram behoort aan Rangers vir daar stop. Let's go, guys. 1 minute. Aldi James Andriaanse op 40 paskop. seconds, 40 seconds. Skrim skakel Nollas, 19 jaar oud, produk van Hoërskool Berdasdorp. Telling is 37-35. 'n Rulle stryd hier vanaf Gryfia Park. Rangers het 'n goeie skram beleef. Use it. En is reses sê die skeieregter. Vernoulike oomblikke. Rangers se toeskouers en Seahawks wat op hulle voete staan. Is die span van Rangers Berdasdorp wat voorloop met 2 punte. Ligte wat aangeskakel. Rakasansi vanaf Gryfia Park. Skeieregter meneer Ryberi Philander. Aldi James Adriaanse gaan jou ervare van Kavalierenskop. That's fine. Time off, guys. Was 'n skram. Dit is Nolla Cedra, skrimskakel, produk Hoërskool Berdasdorp. 15 seconds. Laaslike oomblikke van die wedstryd. 15 seconds, guys. 6 die wedstryd. Dit is 6 die game gestop. Maar die manne sukkel om te skram hier hoor. Ja. Ja. Als ik dus kon ik nog oor. Hier skram wat oorgevat word deur Rangers Berdasdorp. Gaan Rangers 'n goeie skram, dit gaan Seahawks 'n goeie skram het. Sit. Hierdie wedstryd is regstreeks van op NSport TV. Use it, man. En is Martinez Arsay wat vorentoe dryf. Hy werk met sy voete. En die bal agter hy wat sê die skeieregter. Rangers wen hierdie derby 37-35. Alle stryd hier vanaf Gryfia Park. Soos ek sê, ervaring het ingeskop van Rangers Berdasdorp. Yeah, Rivengo. What a fantastic rugby game here. The Dion Davids Derby Day Shield. They played for the trophy. Yes, they were opponents on the day. But look at what it means to them. It is about community. It is about rugby. It's about building unity and hope in the community. What a game. Thank you very much, Seahawks Arniston, for hosting me here today. And thank you very much for Bredasdorp for welcoming me here today. It is your boy, Rowan Powers, aka Rowie B. Thank you very much. Stay tuned for the rest of the evening. And for those that have tuned in, thank you very much. We appreciate the love, the support. And please subscribe. Don't forget to subscribe. Do not forget to become a member. And please let the rest of your family members join us as well to create a community of love, peace, hope, and spontaneity. Thank you very much. Enjoy the rest of your evening further. Ciao.
1, 2.
Seahawks. Die span van Seahawks kan nader staan. Een van zo, hou die kant vast. Kom maar nou. Dames en heren, ons komen aan het einde van de Sanlam Derby Day. Ons wil voor ons borgen in de eerste plek Sanlam, Santam, Afrisem, Vuma, Mama Spice, de Rainbow, Ambro en Amstel. Dankie Sam. Voor die dag het hulle vir elke span wat hier opgedag het, so al twee spanne loop weg met een R5.000. Dan het ons een Rainbow Powerhouse player. Ika lid Leon Kings het bietjie swaar gegaan om te kies, maar die Rainbow Powerhouse player gaan 'n voucher kry. En hy is niemand anders as die nommer 12 Martinez van Seil van Bedaarsdorp Rangers. Ja, en dan het ons Vuma Highlight Player, of Vuma Highlight van die dag, niemand anders as Bedaarsdorp Rangers se Mervin Rickers, nommer 13.
Dan was daar 'n kopkrap met die Sanlam Confident Player. Dit sal ons man of the match wees. Die was doodgetrek 'n paar keer daar. Leon King het daar vir my gesê hy kan nie sy mind opgemaak het nie, maar die man of the match Sanlam Confident Player van die dag is niemand anders as Bradley Earl Reuters. Jy kan met hy daar neersit, sit hom gee hy een maar vir my of gee vir my hy kleintjie. Hoe sê hy? En ons het nadat ons vir elkeen 'n 5000 elke klub of 5000 gegee het ons ook besluit dat ons vir die wenner van vandag van die Sanlam Derby Day nog 'n 2500 gaan gee en dit gaan aan Bedasdorp Rangers. As die kaptein klaar foto's gevat het, dan soek ons die hele span daar. En daarna sal ons wil hê ons moet inblend met Seahawks ook daar 'n foto gesamentlik vat. Die pad het gou. Sorry. Dan gooi eers dan, moet jy jou van aan die afstand doen. Ons gaan nog 'n gesamentlike voet kom. Hey, julle kan maar join nou so. Julle kan maar join nou. Sevier? Foundation Cup. Okay. Gaan ook aan julle, hè? Die wat? David Foundation gaan David Foundation. Okay. Wow. Dan gaan ons ook die Dion Davids Foundation Cup word ook oorhandig aan die kaptein van die wenner van die dag. Deur mevrou Davids. Sorry manne, sorry. Waar is die kaptein? Hier kan maar gaan. Tinus, kom. Tinus. Foto. Dion Davids Cup. Gaan jullie foto nog vat samen met mij? Een gezamenlijke foto. Gaan jullie een mengfoto? Ons vraag over Seahawks om nader te komen dat ons een mix foto sessie krijgen.